asama lietanga lokupeni mumanyi oyo ni yango yane oyo nero otorerire rero nabwete gutuka ekanisa ali ekarango yali bali masaba nchena atenene kiro chobo chumbe na tickets ya UDA yali bali masaba njetwa bigana na manduko chikaba chinga keigo akatanga somo chumbe anana igure yaro otono mweshimiwa mitoka amatoke chwe mono mitendakana umaitese netaga narenda abantu abangi njegera nakwanaiga ono jengo kona mnomo chumbo UTA kunyali bana masaba my brother okwane gole financial bill jache the parliament banye somete bali to chorete baada goto de biskoga ikabanye tatue watu ete right financial bill e president yeito no moto wanje tabantu bonzi mama itibo iko ma tobo kimaska ole kwa komumono kurakini asenye joli tukoli arero ndobo ati UDA ndobo ati ODM ntose na abana banyasa nakeko na toje tuikaransaga twateba rero uri uri ko ligekero cyo president as ODM nakangoro aira omoro no bango bingana nere William Samoei Ruto onige bako linendege yemo ebako ni breakfast kali tukomambia ngo bamenye tamo akwa magotara watu tabia magana naro yodi no tabia bana Simba ano mwana minto onyo moto ubangi mo ko mwana mo president kama te kamba ngeli baga ngalike president ni wale ngene president ko moizoni aba ngama genderero ana libali na Kisii County nando tuira maskanya manene mono akatuwa wate bitigabana oso mwana minto oyibate basta yogo jikoibo ndugu yano bebate baga o rani Samuel aboko asta yagochi se yogochi se kanza na sare tokane singakijido chika twende iko ngare ko mama chama no jwego wana ino moko manyore kiyo wana vitu ngine hii tuambiana ukweli bwana hii nataka kusema hii nataka kupeana hii news vizuri sana kwanza kwa watu wa Kisii sisi tuko na waziri wa education yeye ndiye anasimamia pili kubwa wa taifa letu la Kenya almost 9 billion. Hii kitu ikupewa kwa sababu ni sheke macho walipewa. Hii kitu imepewa wa Kisii whether you voted for him or not. Yeye ni waziri wa Kenya lakini nyumbani kwa ni wapi Kisii anda kwanza nyaliba ni masaba ono manye koimuka na ora manye bali bako mwanzo sikorumega patiki koba oko bori je matoke ndio kolera wasido kuongita oko bori oyo wasido kuongita ora hata na twasi people charania choa mpaka kitakana toa ndio baba ni ndio mheshimiwa watawo maana sekanza na sara toka ndio iko onyo ndoko na ndio maana sekanza na sara na ndio tokota bichi pasta rero mwata wato sara andoda bo maana omwana yo minto beborega asikwe nere David Gavana ya Kisii County ndoko atondo kwesi oyo lengo noyo minto omolise wekanisa oyo kobangese egi okobangali bakwata abana abonzi no mugaka wekanisa okorokweseke macho no omolise wekanisa yazipie nakala disreto mwaba moira nese mosabere chirita cheto omwana omito chwe yangoro wana mwebo mumromi do ndo tabiro chiwo wakabana utigere kero chobo chumbe kana bali masaba lakini unobwa tangole ngabuse chwe ya mwenje nayo ya ndo kaze ndo kije kero chiwo wabe boko linje nayo wabe thank you ekiage kika kimoibu wetu